ku mwanya w'abadepite. Ilisiti y'abakandida batangwa n'imitwe ya politiki. Komisiyo y'Igihugu y'amatora yakiriye imitwe ya politiki 6. Yatanze amalisiti ntakuka y'abakandida bayo ariyo umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije ariyo PDC, PPC, PCR, PSP na UDPR. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL. Ishyaka riharanira demokrasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD. Ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR. Ishyaka ntangarugero muri demokrasi PDI. Ishyaka ry'imberakuri riharanira imibereho myiza PS imberakuri. Abakandida batanzwe n'imitwe ya politiki bemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Umuryango FPR Inkotanyi n'indi mitwe ya politiki bafatanyije batanze abakandida 80. Abujuje ibisabwa ni 77. Abatujuje ibisabwa ni 3. PL batanze abakandida batanzwe ni 54. Abujuje ibisabwa ni 39. Abatujuje ibisabwa ni 15. PSD abakandida batanzwe ni 59. Abujuje ibisabwa ni 52. Abatujuje ibisabwa ni 7. DGPR abakandida batanzwe ni 64. Abujuje ibisabwa ni 9. Abatujuje ibisabwa ni 55. PDI abakandida batanzwe ni 55. Abujuje ibisabwa ni 41. Abatujuje ibisabwa ni 14. PS imberakuri abakandida batanzwe ni 80. Abujuje ibisabwa ni 28. Abotujuje ibisabwa ni 52. Bose abakandida batanzwe ni 392. Abatujuje ibisabwa ni 246. Abatujuje ibisabwa ni 146. Abakandida bigenga. Komisiyo y'Igihugu y'amatora yakiriye abakandida bigenga 27 ku mwanya w'abadepite. Uwujuje ibisabwa ni Sengiyumva Janvier. Abatujuje ibisabwa ni 26. Abatujuje ibyangombwa biherekeza kandidatire muri abo harimo abatujuje ibyangombwa biherekeza kandidatire. Bose ntibujuje ibisabwa kuri lisiti y'abashyigikiye kandidatire zabo. Abakandida depite batorerwa mu byiciro byihariye. Abakandida batorerwa abadepite batorwamo abadepite 24 b'abagore. Komisiyo y'Igihugu y'amatora yakiriye kandidatire 200 z'abakandida b'abagore zemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Intara y'Amajyaruguru kandidatire zakiriwe ni 33. Abujuje ibisabwa ni 30. Abatujuje ibisabwa ni 3. Intara y'Amajyepfo kandidatire zakiriwe ni 60.
abujuje ibisabwa ni 56, abatujuje ibisabwa ni 4. Intara y'Iburasirazuba, kandidatire zakiriwe ni 46, abujuje ibisabwa ni 42, abatujuje ibisabwa ni 4. Intara y'Uburengerazuba, kandidatire zakiriwe ni 44, abujuje ibisabwa ni 39, abatujuje ibisabwa ni 5. Umujyi wa Kigali, kandidatire zakiriwe ni 17, abujuje ibisabwa ni 14, abatujuje ibisabwa ni 3. Bose kandidatire zakiriwe ni 200, abujuje ibisabwa 181, abatujuje ibisabwa 19. Abakandida depite b'urubyiruko, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 34 z'abakandida depite b'urubyiruko zemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Kandidatire zakiriwe 34, abujuje ibisabwa 23, abatujuje ibisabwa 11. Abakandida depite ku cyiciro cy'abantu bafite ubumuga, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 13 z'abantu bafite ubumuga zemejwe by'agateganyo ku buryo bukurikira. Kandidatire zakiriwe 13, abujuje ibisabwa 7, abatujuje ibisabwa 6. Icyitonderwa: nyuma yo gutangaza kandidatire zemejwe by'agateganyo nk'uko biteganywa n'ingingo ya 60 y'Itegeko Ngenga rigenga amatora, umukandida utujuje ibisabwa afite iminsi 5 y'akazi yo kubyuzuza, ihera ku wa 5 tariki ya 7 z'ukwa 6 2024 kugeza ku wa 4 tariki ya 13 z'ukwa 6 2024. Ibituzuye ku ilisiti y'abashyigikiye umukandida ntibishobora kuzuzwa nyuma y'itariki 30 z'ukwa 5 2024. Abakandida bifuza ibisobanuro by'inyongera bakwegera Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Gutangaza kandidatire zemejwe burundu ni kuwa 14 z'ukwa 6 2024. Inyandiko irambuye ya kandidatire zemejwe by'agateganyo iri ku rubuga rwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Tubifurije amatora meza.